Kaze nanone muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro byacu mbabwire ku rwego rw'umuryango w'abibumbye rwashyiriweho gukora imirimo y'isigarira-nkiko mpanabyaha rwagaragaje ko Kabuga Felicien n'abanyarwanda 5 bafungiwe by'agateganyo muri Niger bakomeje kurubera umutwaro bitewe n'uko babuze ibihugu bibakira. Perezida wa RMCT Graciela Gati Santana yagejeje iki kibazo ku nteko rusange ya Loni ubwo yagezagaho raporo y'ibikorwa by'urwego umwaka w'ingengo y'imari 2024-2025. Uyu mucamanza yagaragaje ko nubwo uru rwego rwafashe umwanzuro wo kurekura Kabuga Felicien by'agateganyo nyuma y'aho urubanza rwe ruhagaze, n'ubu afungiwe irahe mu Buholande mu gihe atarabona igihugu kimwakira. Graciela Santana yavuze ko u Rwanda rwemeye kwakira Kabuga Felicien ndetse no kubahiriza uburenganzira bwe, ariko ko umuhanga mu by'ubuzima yagaragaje ko atashobora gukora urugendo rurerure rwo mu ndege, gusa ngo iyo raporo iracyasuzumwa kugeza magingo aya. Yavuze ko ikindi kibazo gikomeye cyane RMCT ifite ari icy'abanyarwanda 5 boherejwe muri Niger mu Kuboza 2021 nyuma y'aho bamwe barangije igifungo abandi bakagirwa bere ku byaha bya jenoside. Aba ni Major Nzoneme François Xavier Mugiraneza Prosper wabaye minisitiri ushinzwe umurimo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mwaka wa 1994, Colonel Nteziryayo Alphonse, Ntagerura André na Capitaine Sagautu Innocent. Uyu mucamanza yagaragaje ko abanyarwanda nabo babuze ibihugu bibakira kandi ko nabo bameze nk'abafunzwe kuko leta ya Niger itabemerera kubaho bidegembya. Ati mu gihe ibihugu bitarafata ingamba zifatika mu gufasha urwego gukemura ibibazo, rugomba gukomeza kwikorera umutwaro uremereye w'amafaranga aturuka mu kwicumbi ry'aba bantu n'ubundi bufasha bakenera. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga yasubije ko ikibazo cy'aba banyarwanda boherejwe muri Niger cyakabaye cyarakemutse kuko u Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye kubakira. Ati nk'uko bigaragazwa n'iyi raporo aba bantu bagomba kwidegembya kandi u Rwanda rwagaragaje kenshi ko rwiteguye kubakira. Urujijo kuri stati yabo naho bakwiye kuba ntirukwiye gukomeza mu gihe igihugu bakomokamo cyagaragaje ko cyiteguye kwakira bene gihugu bacyo. Hashingiye ku masezerano ya RMCT yagiranye na leta ya Niger muri 2021, uru rwego ruha buri munyarwanda ibihumbi 10 by'amadolari, no kuba miliyoni 14 byo kumutunga buri mwaka, rukanamwishyurira ubukode bw'inzu i Niamey mu murwa mukuru wa Niger. Iyo RMCT ibaha rero ubufasha isobanura ko biterwa n'uko leta ya Niger itabaha ubwisanzure bwo kwishakira imibereho i Niamey kuko bo bemeza ko bafungiwe mu nzu bakodesherezwa. Maître Peter Robinson wunganira Major Nzoneme François muri 2025 yandikiye RMCT ko umukiriya we agikeneye gufashwa n'urwego kuko leta ya Niger itaramuha ubwisanzure. Yagize ati Major Nzoneme François n'ubu ntabasha kwifasha nk'uko byateganyijwe mu masezerano abimukira. Ati adahawe andi mafaranga yo kumutunga ntanishyurirwe ubukode ntazashobora kubaho undi mwaka muri Niger. Aba banyarwanda basabye kongezwa amafaranga bahabwa umwaka wa 2026 akagera ku 12,000 ndetse n'amafaranga 400 by'amadolari Amerika ku mwaka, kuko ngo ikiguzi cy'imibereho y'Inyami cyazamutse ku rugero rwa 24% kuva muri 2022 nkuko bikomeza kugenda bigaruka. Uyu ni Graciela Gati Santana rero yagaragaje ko Kabuga ndetse n'abanyarwanda 5 baba muri Niger akomeje kuba umutwaro wa RMCT. Mu yandi makuru tukiri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, reka duce mu karere ka Rutsiro. Amakuru aravuga ko umusore yimanitse umugozi akaba hakiye ku madeni rero yatewe n'urusimbi cyangwa se betting. Tugirimana Martin y'imyaka 24 wakorera ku bucuruzi mu karere ka Rutsiro yasanzwe amanitse mu mugozi muri boutique yapfuye, hakekwa ko yiyahuye rero kubera amadeni menshi cyane yari afite abaturage kubera gukunda imikino y'amahirwe izwi nka betting akaribwa kenshi. Ibi rero byabereye umurenge wa Mukura, akagari ka Kagano, umudugudu wa Kibavu, muri santere y'ubucuruzi ya Gakuta. Mu ijoro rya tariki 22 Ukwakira 2025, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe yahamije amakuru. Yagize ati nyuma yo gusanga amanitse mu mugozi, abaturage batubwiye ko wasanga yiyahuye bitewe n'amadeni yarabafitiye kuko yakundaga kubaka amafaranga akayajyana mu mikino y'amahirwe izwi nka betting cyane cyane bakamurya. Yaboneyeho gusaba abaturage kudaheranwa n'ibibazo bafite ngo bigere nubwo biyambura ubuzima, abibutsa ko bakwiriye kujya bagera ubuyobozi bukabafasha kubikemura.
Tugirimana Martin avuka mu karere ka Karongi, umurenge wa Rugabano, akagari ka Mukimba ho mu mudugudu wa Kamonyi. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma mbere y'uko uza gushyingurwa. Duce mu gihugu cy'Ubufaransa babwire ko ubushinjacyaha bw'umujyi wa Paris mu Bufaransa bwatangije iperereza nyuma y'uko umwe mu bafungiye muri gereza ya La Santé Nicolas Sarkozy afungiyemo agaragaye mu mashusho avuga ko ashaka kumwica. Nicolas Sarkozy wahoze ayobora Ubufaransa yajyanywe muri iyo gereza ku itariki 21 Ukwakira 2025 aho azafungirwa imyaka 5. Nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwakira amafaranga yakoresheje yiyamamaza mu buryo bunyuranyije n'amategeko ayahawe na Colonel Muammar Gaddafi wahoze ari perezida wa Libya. Ku itariki 22 Ukwakira 2025 ikinyamakuru Reuters n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza cyandikiwe ubutumwa bwa email n'ibiro by'umushinjacyaha w'umujyi wa Paris ivuga ko ubuyobozi bwa gereza ya La Santé bwamenyesheje ibiro by'umwishinjacyaha i Paris ko ubwo Sarkozy yageraga muri iyo gereza hari umwe mu bandi bahafungiye wafashe amashusho avuga ko ashaka kuzamwica. Ayo mashusho yafashwe n'iyo mfungwa ivuga ko ishaka kwica Nicolas Sarkozy yaje no kugera kuri internet atangira guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Ayo mashusho rero y'amasegonda 31 agaragaza imfungwa itigaragaza isura iri ahantu ubona ko hafunze ivuga itunga intoki imbere ihamagara Nicolas Sarkozy. Iba itanga ubutumwa mu Gifaransa mu ijwi riranguruye ivuga ko bazi buri kimwe kuri Nicolas Sarkozy kandi bagiye guhorera Gaddafi, ndetse igasaba Nicolas Sarkozy gusubiza miliyoni z'amadolari yahawe na Muammar Gaddafi. Nyuma y'uko ayo mashusho akwirakwijwe rero polisi y'Ubufaransa ibisabwe n'ubushinjacyaha yahise itangira iperereza ihata ibibazo imfungwa 3, ibibazo zirimo iyatanze ubwo butumwa ndetse ifatira telefone 2 zifashishijwe mu gufata no gukwirakwiza ayo mashusho. Ibyo kandi byatumye Nicolas Sarkozy ahita ahabwa abapolisi 2 bo kumurinda kubera impungenge ku mutekano we. Aba rero ari bikomeza kuyabirwa mu gihugu cy'Ubufaransa aho rero Nicolas Sarkozy afungiwe muri gereza ya La Santé iherereye i Paris mu mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Reka dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru mbabwire ko imirimo yo kubaka laboratoire yo kugenzura gaz metane yo mu kiyaga cya Kivu ndetse gukurikirana ko ibidukikije bibungabunzwe neza kuri iki kiyaga igeze kuri 80% ku buryo mu kwezi gutaha izaba yarangiye. Ni laboratoire izuzura itwaye miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda iri kubakwa mu karere ka Rubavu. Ni umushinga mugari wo kugenzura iki kiyaga gifitiye u Rwanda akamaro uzwi nka Lake Kivu Monitoring Program. Izaba irimo ibikoresho bihambaye bijyanye no kugenzura uko kubungabunga ibidukikije byubahirizwa, ubuziranenge bw'amazi na gaze, ari nako ifasha mu bushakashatsi butandukanye. Iyi laboratoire kandi izafasha abahanga mu bijyanye n'ibinyabuzima, ubutabire, ubumenyi bw'isi n'ibindi kubona ibikoresho bihambaye bakoresha mu bushakashatsi bidakunze kuboneka mu karere. Umuyobozi w'ishami ryo kugenzura ikiyaga cya Kivu mu kigo gishinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda REMA ushinzwe Eric Mudakikwa Ruhana Mirindi yavuze ko mu Gushyingo imirimo yo kubaka iyi laboratoire izaba yarangiye ku buryo mu kwezi kuzakurikiraho izatahwa. Ubwo yaganiraga na komisiyo ishinzwe ubutaka, ubuhinzi, ubworozi ndetse no kubungabunga ibidukikije mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, Mudakikwa yagize ati impamvu nyamukuru ni ukureba uburyo gucukura gaz metane byakorwa bitangije ibidukikije. Umuhuzabikorwa w'ishami rya REMA rishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga Alex Mugabo yavuze ko kubaka iyi laboratoire bigeze kuri 80%. REMA igaragaza ko amafaranga akenewe ngo umushinga urangire yose yamaze kuboneka ku buryo nta zindi mpungenge zihari. Imibare igaragaza ko ikiyaga cya Kivu gifite gaz metane iri hagati ya kilometero cube 60 na 70 ndetse ingana na kilometero cube 44.7 ishobora gucukurwa. Ikiyaga kandi gikorerwamo indi mirimo itandukanye nk'ubwikorezi, uburobyi, ubukerarugendo n'abantu nko kuruhukira ndetse kubakunda amahumbezi yo ku mazi. U Rwanda rufite inganda 2 zicukura uyu mutungo kamere zirimo Kivu Watt ndetse na Shema Power Lake Kivu, ndetse mu bihe bya vuba haratangira urundi ruganda ruzwi nka Gaz Meth. Mu myaka 5 iri imbere u Rwanda ruzashora arenga miliyari 1 y'amadolari Amerika mu mishinga izafasha kubona megawate 1000 zizaba zikenewe mu mirimo itandukanye y'igihugu. Aya mafaranga azanakoresha kandi mu mishinga yo guteza imbere icukurwa rya gaz metane ku buryo hitezwe megawate 136 z'amashanyarazi azaturuka kuri uyu mutungo kamere w'u Rwanda.